igatho nyingi muno ni guikarania na ithui. SMS ya no iraingira. I'm a house girl. I earn 5,000 shillings per month and I save 2,000 per month and I'm working till December. Will that money be enough to start a beauty shop? Niguaroria. Okay. Na heo muduroria ulianza na pesa ngapi? It was estimated. Nothing. Diajiri na keka na ke diari na ona shiringi muhuko-ini wakwa. No thimu. Gishoka githie tauni githie express kwa one of the wholesalers and suppliers. Gimera no ramenya atia. Ndenda uhe njwiri ino imwe yaku ndina customer umwe ndenda kumutwarira. Tiati faida yake ri nene no faida ndigimatata as long ni ndahotire ku retain your customer umwe. Ndathire ngiaria nake akinjira sawa ndina njwiri na undehere mbeca and believe you me mundu ucio kuma muthe haria tukinyanitie nake ya ngoya njwiri no koni cia njwiri cia even tagiri 50 kana mo na ndekwaga kuhe ni tondu wa giko kiria kimwe ndekirie atia muthenyo ria ni trust ri muthe wagire no koroku uria ni ora yes ndina bata wa guthondeka mbeca ndirarega no ni ndirenda atiriri ku retain mundu uyu customer uyu mwe tondu ni ani believe in me twacemanire nake online akibelieve in me na akindehera mundu ungi nongi yeah ale mutumia kana ale mundurume ucio wakuheire njwiri yo zaman ali muthuri no ucio turanagia tondu maita maingi andu no maugia atiriri ndari horo wa thoni ati we wauga tondu ina mbia ri wathie we yaria no yaririe no kinyukia kuna andu marauga ati ndangethie kuhoya oroguo na manake twae nake aranjirire niguo ekire athire gatuka akiona ndangihota kuona goodwill kana stall agithie ngucia kuri andu aya mendagia thimu we akiuga njitikiria hure tubica thimu akathie no Facebook akietia thimu ithatu muthenya wa mbere koguo hari thimu ni athondeka ngiri igiri so 6,000 muthenya akiaria na kuria bataraga o gutiga tuo kibande ucia we tukuragia so maybe to nginya ukorwo ina mbeca ni another thing tukiugaga capital capital biashara ndio na capital maikiaje kibiashara ba ndio na capital I had last time nitogire capital ni ya mithemba mingi that is at least in business world ni gutugaga no corona capital cash no na besha and toge no corona time capital riwe watigawira fegire you have time okay digoici ya fegi ya gikwirire umo uguo no reke tuge ona mundu utari nothing ndio na karamu of course ni na time capital he capital igendira gundurire juice itagwo youth capital riu ni daicire no hota gutrain andu the whole day na ndugame na ndimerera biashara ikuruto ndakinya the age of my mother please I probably will not be able to do that right now when I youth capital when a time capital online businesses ogwo lina arameka he kindu turaraga muno ni I buy a lot of things online no ndi ndagura kindu itarorete profile ya mundu ucio kogo agikorwo lina profile yake aragia maundu mangi ma matuhuhu uguo ma matuhuhu ri ajire ni akundehera njwire ya ngiri 30 ri thome profile yake ngauga maheni uyu ri this one is a thug ni mbeca cia kwarenda kogo let me tell you anything you do online ni gakurumirira rucio that's capital we rumana tu no menye rucio wona oka gutwira riu ni uratwenderia ngirathi ici no nginya tugathie back to that account at the internet social media does not social media yes. And one of the mistakes actually I've analyzed is ignoring social media or misusing social media exactly okay shiri atiru wewe gutura waragia hau uri okwenda then muthenya umwe guo riu hure mbica riu ukio twenderia indo sorry muno gutire mundu kugura because no nga mundu uri otari careful ni meguthie back marore wikirita gi profile photo guo kina kiritho haha gutire mundu kugura please my brother and my sister in the beginning ni jugire digital na how did people build trust biashara o yothe ri ni kona kindu twitaga a funnel tagicungi wajia biashara ri no nginya ureke andu mamenye niki ureka what are you niki wina kio
koguo riu rine gutwa ndina njuiri gicungi-ini kiu ukera andu ndina njuiri. The next step is building trust. Na nikio andu riu mathia an extra step ni kuri amwe magukuria iko nduka yaku ni ndirenda guka nduka-ini. Mundu arakwira arenda guka nduka because they want to trust you. Exactly. They probably were lied to another time. Nigetha tuthie final step ya kwendia. No aingi aitu tuthiaga straight kwendia. Na wamuria atiriri agire kuruta biashara wewe bengi niki ndingiastwikire very successful because gutire uria gutinda hau agifocus mathabu ma customer ciake ciona ini kiuria how much where are you gutire mundu wa kumariria. They will not have trust. So okoro you need to be very jugire, let's take business very seriously. Undu ucio urenda kwanjiriria wicirie muno ucoke uhe the seriousness it deserves. To ndingigikuria kiroko lina njire yaku ri ni ambia cigana nge nginya rucio ri ukaheo off ni bengi niguo kanjira ni ambia cigana. Koguo let's take biashara very seriously to make the attention it deserves and take care of our image, you know. Develop the confidence tondu ningi ndungikiona mundu oka hau gukwira he njuire ici nyendie ngurehere mbeca hwaini no wa muroro uguo kona hana kuumiria bio na njuire ciaku. So confidence and the way you carry yourself, that's capital, you know. I think it's called emotional intelligence capital or something. So ni muracaria mwi vengi ni ndoka kure wanjira tuonie biashara ciaku tuonie uria urenda tuonie uria uvangite biashara ino yaku ni hweno coach Betty arariria no yo he saying ya ko yugaga atiriri andu niyo indo itana kinya hau ri haha nturabatara kindu gitagwo relationship. Okorwo wina account okorwo ni turakuona okorwo riria wina cio mbeca ri nitukuonaga nigetha riria iraga ri tuna tungiteithania. No waigua Betty aroiga ambiriirie na guthie kwaria akiaria akeneo kiria abataraga githia akiendia githondeka margin. Hau ambiriirie akiambia guthondeka kindu gitagwo relationship. O hau tuiga ati andu niyo indo ri githungu kiugaga atiriri kana aseyingi njiguaga ethiaga atiriri your network is equals to your net worth. Andu niyo indo network andu aria we nao no ri ore aria wega gatagati-ini ka andu acio no kahota guthondeka relationship njega kana wiguithanio mwega gatagati gaku na andu aria mararutithania wira nao ri hau no ho mbeca ikuonekera. Ona ikorwo wina capital ne no remwo ne ku manage kana kuiguithania wega na andu na customer aku ri mbeca itingioneka. To nigetha customer na mwarimu ni ukonfirm ri nigetha customer etikire kugura kiria urendia ri ambaga gugwitikira we abe one bwana Njengare ni aroneka tari mundu tungiteithania na muthuri ucio uri araria ri ni aroneka ta hari undu aramenya na undu uri aranjirie hindi iyo no arekire uguo ri na tungirikanira kiriko kinene nene ri no egwika mwarikanira undu munene munene ugekika ukaiga iriko ciaku woka bengi ri no relationship oro iyo uko koiga atiriri ndemuhinyirire ku hanini ndirabatara kuongerera stock yakwa ya njuiri no munjikirio no kone 100 rimwe hihi tondu wira wakwa ni ukura kurite na capital yakwa ni ya 200 haria nginyite ndirabatara kuongerera 100 mu support ni tukurora wira waku na relationship uria tukoretwo tugitwarana ni ukora bengi gitikira kunengera mbeca cio na matego tinda magikwira ati uthi wethe taito na maundu maria mangi ni undu wa relationship iriku to relationship ukarira hau ukarira ritwa riega he mundu ukwiroreire ureciria kendiga na wira uyu kendiga na wira uria ndaruta ke focus riu na biashara yakwa ungimu advice atia ni akubatara kurora wega nigetha agitua matua make ri andu ake matikae kurarira rucio no waigua kiambiriria wira wake ri athire ikinya gwa ikinya akiuga ambiririe hanini agithia ukuritie ahota kuga umuthi tondu ni ndutagira mundu ngania wira rucio ndikaroka na wira ucio arenda guthie kuruta nduri urambiriria wega ndari arahota kuthondeka wega ni akubatara gwika kindu gitagwo ku manage transition iyo wega nigetha haria aracomoka na haria arathie ri wira uria athie kuruta ri akorwo ni ebangite wega na akamenya rucio ona ndagakuroka haha ri haria gakorwo ngithie ni hakanyonera uboco wa kuigana hote kuriha nyumba hote guthomithia ciana na maundu maria mangi na ni egutwirite mbere
that you don't burn bridges kuria woima ri ndukai gukorwo gicinaga ndaraca ati ndugacoka tondu andu acio kuu woima ri no magatuika customer aku ito ni makui gucokia ro hau ati andu ni oke ni indo ungioya thimu yaku wambirie kuhetukira namba kuma iria ya mbere iria savete na ritwa ria Alex kana uthii uguo hihi wina relationship wina andu 1000 thimu-ini yaku ri na wagirwo guthii ukiyuragia andu aya ri nä igana mangätäkä kå ngå indo ciakwa no akora ingä matingägåra rä nä wagä rwo nä kwä rora we å atä rä nä kä kä å ru naniä atä ndingä hota gå thiä kå rä andå aya 10 ndä menderie wagä rwo nä kå rora å horo wä giä relationship å gå comoka handå oro å guo å tekå manage relationship ä yo wega nä getha å rå gä re handå harä a hangä rä nä hegå batara kå gä a na å gä nä getha ndagakä rarä re rå cio kana akä one wä ra wake ndå ragä therema å rä a arakä itanathiä kå rä beti teke ngå rie kä å ria directly business plans nä iraruta wä ra ä rorä rä njenga unless å renda å tahwo wä tio business plan ätuguo na ndirä na biacara kwa må ndärenda kå iga kä rabu kana o biacara o yothe no inyuä bengi mwanjä ra atä rä he business plan no ndirä na ndirä ndahingå nä rä må rä advice customer atä business plan ndäkå wä ra is a business model nä rä må riuga atä rä rä reke tå kä finance an idea ä roneka handå ha gå twä tia business plan må coke må ke må tahe må ndå tondå ndigwĩcia business plan ä raruta wä ra thikå ici kana icia tå kå rå rä mahiä kä rä a kä ruta kä u nä kä å ria kä ega må no kä rä a kä rutaga wä ra kana kä rä a kä rehaga mbeca rä nä må bango mwega na kå menya nä å ndå å rä kå å reka na harä a å rathiä na kå manage process ĩyo wega nä getha å ndå å rä a å reka å kuonere umithio tuoe example ya wä ra å cio wa njuä nä kå menya amenyire ona ambä rä ria na njuä rä ä mwe rä wä ra å yå nä å gakå ra akorwo akä endia njuä rä 20 må thenya å mwe ambä rä rie na ĩmwe business plan rä hihi ona må ndå aigua rä twa rä twa rä a gä thå ngå rä må rä igua rä twa rä u nä inene må no akaigua ä akä rä tigä ra hihi arabatara arehe document ya page 20 na introduction na maå ndå maingä aca business plan no ä korwo å ndå må hå thå må no ta page ĩmwe na ä korwo ndoä kå mä thondeka wega rä ofisa wake harä a bengi nä ekå må teithia mwä re atä rä rä thiä wandä ke haha å ndå må naä kana nä ngå kuonia akamå ria ciå akä ihå ragia ga template akä må ragia ciå na ä yo nä gå tuä ka business plan kana ä korwo wä ra nä nenehire rä nä egå batara mwarimå ta å yå oke ikare thä na mwarimå consultant amuonie wega wä ra waku harä a å kinyä te rä nä å rabatara gå banga meciria maku na njä ra ihana ona nä getha ona må ndå å ngä å roka gå thikä rä ria å rä a å roiga rä akorwo nä ekå hota gå kå understand ndå kaä gå korwo atä rä u we rä å ikarä te hau wä ta manager na nä we accountant na nä we maå ndå mothe rä atä we nä we biacara okay ndå gaä korwo atä rå cio å gä korwo tarä hau rä wä ra å cio ndå ngä rutä ka nä å gå batara kä oneki kä u kä andä kwo wega thä kä in the form of a business plan nä getha ona må ndå rathiä na hau rå gongo kå rora application ĩyo yaku ya 500,000 kana mirioni 1 rä ahate gå kå nyita wega gå gå taå ka wega wä ra å yå rä haha nä ho kinyä te na haha nä ho rorete å guo kiugo kä u business plan gä tiagä rwo nä kå makia må ndå ona hanini business model tio å kå mä document you can in form of a business plan na rä u å ndå å rä a å ngä ningä må nene wa bata rä ta rä u harä å cio å renda kwambä rä ria må ndå å reciria å horo wa kwambä rä ria biacara nä å kå rä tie må ndå å reciria gå tiga å rä a areka rå cio arå gä re biacara nä agä rwo nä kwä yå ria ciå ria ciganona kä å ria kä a mbere rä gä a bata må no nä atä rä rä å ndå å cio arenda gå thiä gwä ka rä nä thä na å rä kå aracovu gatagatä-inä ka andå what solution araofa ä kå rä andå nä mathä na marä kå arathiä gå thondeka nä getha andå maigue nä megå batara gå kaga harä we nä getha maigue mone å teithio å rä a wä ra å cio wake å ramå teithia naguo nä atwä rithio wega atä solution yake nä rä rä airĩtu na atumia maikare marĩ athaka na matirĩ na ihinda rĩa gũthiĩ gũikara saluni mathaa mana okay ũguo solution yake rĩ nĩ convenience nĩ agĩrĩirwo kũrora ĩkorwo arenda gũthiĩ kwambĩrĩria wĩra wa kũrera ngũkũ rĩ ambĩrĩrie gwĩciria nĩ marabatara nyama cia ngũkũ na matumbĩ marakinyia mbeca cigana na ndĩrĩhũthagĩra mbeca cigana ngũkũ ĩyo ĩtanagimara kana itumbĩ rĩu rĩtanoneka nĩgetha rĩthiĩ rĩendio solutions wona focus attention yake kana muoroto wake harĩ gũsolve mathĩna maya rĩ mbeca no igũka. Thank you. Mbeca no igũka. Atarĩrĩ Betty. Yes. Hena kabuku njenga ndĩrathoma getwo the 4 kũrĩa maũndũ marĩ thĩinĩ wa thĩ, the hidden DNA ĩrĩ thĩinĩ wa Amazon, Apple, Facebook and Google. Nĩ ibuku rĩandĩkĩtwo nĩ Scott Galloway.
disruption iroka ati kwina mundu njenga wina kiganda tiguo ari ha capital na arutia wira no haha nake mukamiri arona gathimu na ga store riu iyo nio thi iria twerekeire njenga wathi thiini wa thimu thiini wa thi andu bilioni 5 mena thimu ino wetha kana kababe kaniki andu mari thiini wa internet uti smartphone ici twena cio na maundu maria mangi andu bilioni 4 andu aria mari thiini wa social media ni 3.5 billion Facebook week 2.5 billion tugwika atia tuge atiriri ndikoronya makema kana Moi Avenue ningobia ko focus undu uria ndireka thiini wa thi ino iri ndunyu beti ona jo ni wicerangaga ni thengi disruption athikiriria ni nguga atia ungikora mai ta maya mega kirathi gaka mahorerete ri wikire gaciko riu kama ujuga technology ni yujugite maundu maingi muno na technology ni maundu maya riu ma thimu ma internet ma ki ona hindingi hari andu marokire maumite the US and the UK tondu maraugire Kenya ni andu aria marekira ciana ciao homework ciana ciao they no longer do homework the parents do not know mundu athia online akora rina kuu akirite ka profile kega akamwikira homework na akiagatuma dollars so they had come cause now it's too much riu now wari agutiri kuthoma marathoma so ngugicira nime kurora how we can meet where we can meet matuhe wira na ithu tutigagike maundu maria matakiagirire disruption mundu uria thomete ngatheti na ningio ni muonaga news mwaka uyu wothe ni muonete mabengi carbon ici nene the other day at the river mining East Africa Portland cement ni marathi uguo technology igaturehera mathina mariri andu aya ri wira uria urarutwo ni andu 10 ri no turehe machine ino imwe irute wira ucio kwoguo ukamenya weje ngokoro in the 10 magakwira here is handshake thank you very much we appreciate na nigwenda kuga atiriri tutingiikara ta andu matoi uria kurathie ati tuikarage uguo riu afutwo kagia na mang'uri maria tugithomagirwo haha ni ndirito no nginya tuhingure maitho maitu where is the world going maundu maya matira happen Kenya peke yake maundu maya mara happen in every other country starting with the big ones in the US andu majirie ku lose job 10 years ago it is too much in fact there you go to a bank there are only 2 people umwago gikorora machine ya githuka so how do we ni ndiroria ati na giathi kiu murake ningamwita kiu kingi tureyuragia atiriri we prepare atia Moses we prepare atia nigetha in case it happens you can find handu kwinyitirira ithetiguo nie ndionaga muthi ta mundu agirirwo atesteke ena thimu tondu there is that knowledge winayo kiongo hari uria ndirito itoi na no nyende kumenya Mike hari undu oi muingi muno itoi na no nyende kumenya how do we meet we can meet here no nginya improve your skills no nginya umenye what is going on if kururia Amazon fortunately I've seen it Scott Galloway yes Scott Galloway na ni ararurire makambuni mau na ni aroragia atiriri ni makambuni mariku mangi merekeire hau na ndiona ni augire Alibaba Elon Musk with his Tesla things where are we going muthenya uria thirikari yanirire ni raka SGR ari no nginya makambuni ma ukiambatia mirigo maikare thi meyuria atiriri haiya marori guguthia atia tondu thimiti wothe turakuaga na marori ri na mirigo yothe turakua Mombasa tukatwambatitie na marori ri SGR twaigwe ri kuaga container cigana na per day ri guguthia atia you can't just a business person must be always alert niki kirathi ndukonage news too for the sake of ni tha ithatu ni korona news asha ona news for preparation for tomorrow waigwa SGR ni rakwo nginya Uganda wagirwo ni gukorwo kiuria nie nditwaraga ki Uganda nie riu hau twikinyania
kana niki ndegeraga Uganda tutari guku ndiendagia ti gwikara uguo gakorerwo ni mahinda na no tukirege people resist change but for how long do we resist change thimo cioko uguo na Facebook na kiri andu ni maugire maundu maingi muno ni mugutwarwo gwa shaitani ni muguthi kwa ngoma now today everybody is on it what is happening tomorrow what are the innovations that we can andu aria mari university tha ici ri niki kiu mungituthondekera tuhuthire thimu-ini nawe wina thimu ri niki kiu there are people who really know how to make good food YouTube opening a channel is free no ukaruga irio ukera andu hi gukiruga pizza irugagwo guo kwi mundu eto salt bay salt bay ni wonete njega mwana muthuri ucio waku matake uria arugira kiria aruga we no nyama cinaga kirugaga irio ingi akiraga you know that way let me give an example of myself ni heanaga free content on YouTube na ni ndimikaga tu ni undu wa guteithia na ni undu wa funnel area ngumwiraga no nginya andu mamenye what are you doing when I do those videos kuri andu mathia magacirorera magakena na maka improve biashara yao no kuri bengi ithie kona mundu tu akona video akajira by the way we are struggling with our SMEs can you help us ni geherwa wira handu handinde ha Facebook ginegena I'm in traffic this government agana ko maundu maingi matarateithia na gutire mundu ukugiritie start small but start something create a page gaku ke oga Facebook kana ka YouTube kana Instagram build that page tondu ningi ndungikianjia page umuthi na rucio wanjiririe gutwenderia andu makurigwo where is this one coming from mikurie and a very good strategy I have seen for you business people give us a story tuhe karugano ndika ni munyu wa coffee every coffee and every tea has a story ugikoya container yo supermarket uthome ona magikwira cai uyu uthondekagirwo Kirinyaga is this high you sell to my emotions niguo munoru muno na macani maya wona wanyua ndurigua we drowsy urigua we alert every minute nigetha customer akaigua kiria kugaga uga create relationship you are a stranger to me you are trying to create a relationship nigetha nyende kahua kau gaku ukanjira kuria kaumire wathimire how much ungiona kanjava uria makuhea rugano you buy you don't even know what is inside no ni uguraga oko ni Lina atuhende to cia njuiri no atwire how convenient atwire can you imagine saving 2 hours every Saturday every woman wants that so okay dear but be deliberate be creative be innovative mundu utare innovative umuthi na biashara ciake ni arathi uguo hihi akorira asante ona bwana njega njuge undu mogithi hau hangi mwalimu aratwira atiriri ina thawa horo igi disruption ati muthomi mugiri akagia maitho na mbere akamenya maundu maria maroka rucio meri 6 mwaka umwe miaka 5 gwakorwo kuhana atia disruption is the order of life o muthenya ugoka undu mweru miaka 5 mithiru ri wenda kuya taxi haho guthuke muciri ni mundu wahuragira thiri kana gathi na hau kamarora marugamite hau etha ici tha ici riu no haha narua platform no agokoro haha Eric Dirango tutirigaine tondu nyingiraga haha na hihi mwata kwa gukona tondu hihi akuagira raini ingi bathi na cirorete nako bathi na ciore matatu ri turorete nako swivel kwina kambuni nyingi muno ciukite uguo ri no kinya muhuri wa biashara ari mundu mugi aikie maitho kabere amenye ni undu uri kuroka nigetha ikorwo hari onagirwo boco wake wa muthenya harathi hakunderete ri agina riciria ringi nigetha ongerere tene nigetha hari hagithi hakunderete ri ongerere ahote gutega ongerere raini ingi ya revenue nigetha oke akirite haha kihinga ri hari hangi ni hahingukite kaituikiria he mundu uroria ha Kimuri na naomba namba ya Lina anyuzie nywele aina mbili nahitaji capital kama ya how much
kuanzia kazi, akauga niko na 150,000 shillings kama zinatosha na kama anaweza ni guide mahali naweza pata hizo nywele zake. Please. Njoo ni tukumahe already nona mundu aga ni ndina ngirigana ria 50 ujire tu sikoigana njuire cigana na ukienda gukitirithio kunyitwo guoko tugicoka ni tukurania undu wigie fraud thiini wa bururi uyu mbeca ikiri kuo ici njeru no already ni turona ni cianjite kurehwo mbeca fake nyingi muno ndona ni cianjite kuingira mbeca fake tugwika atia ona aria maranjiriria biashara tondu kahinda gaka ka mweri uyu mwe kwi andu aingi muno mego approach wewe mu biashara munyinyi agikwira ke mbeca thie wikiona ukanengera mundu okakunengera milioni ta 10 uguo na nduracoka kuririkana vegi nao ni magukorwo nao makidocument kuria mbeca icio cirauma kai tuikirie tabarira ya Kimuri tucoke kahinda gatari coho.